دما داش êrişî ser şingalê kir di wê demê de du xet pêş ketin. Yek jî xeta berxwedan û tekoşînê, adî jî xeta îxanet û dagirkirinê. Di wê demê de çawa pedekê terka civaka êzîdî da û midaxileya gerîlayên HPK û Yêcestarê ji şingalê re çêbûn, van her du xeta ji wê derê dest pê kir. Herkes jî dizane ku pedekê xyanet li civaka êzîdî kir û tenekê roja îro li ser wê xeta îxanetê berdewam e. Ji xwe em derbasî heftemîn salvegera rizgarkirina navenda bajarê Şingalê dibin. Di dema rizgarkirina bajarê Şingalê de jî yenî hewl hate dayîn yeketiyek di nava hêzên Kurdî de çê bibe û bi hev re navenda Şingalê rizgar bikin. Lê pedekê ew rûyê wan ku reş bûyî di sê tebaxa 2014 de xwestin bi rizgarkirina Şingalê re wê rûyê xwe reş veşêrin. Lê wê demê jî bi hêzên dê gerîla û şervana re nebûneyek ji bo operasyonekî hevbeş li ser Şingalê bin ne destpêkirin û vê herêmê ji destê çeteyên Daşê paqij bikin. Her li ser xeta xwe ya îxanetê berdewam bûn. Hemû hewldan û bi hejmarekî zêde ku pêşmergeyên xwe şandine Şingalê di dema rizgarkirinê de ku ev pêngava rizgarkirinê ji aliyê gerîla û civaka êzîdî û şervana ve hatibû destpêkirin, xwestin wê serketina gerîla û şervana ji xwe re bibin. Ev yek jî çi kirin bi rêya ragihandinê xwe dane meşandin. Lê çi qasî propagandê xwe kirin di ser ragihandina lê her kesî û taybetî jî civaka êzîdî û giştî Kurdistanê ew rûreşiya pedekê dîtibû, êdî gehêjbûna wê bawariyê ku pedekê wê nikaribe van herêma ku radestî Daşê kirbûn rizgar bike. Li wê derê de hewldanê wan bi ser neketin bi rastî jî. Piştî wê hewldanê wan ji bo xiyanetê yan jî tinekirina civaka êzîdî û piştî ku sîstema rêveberiya xwesera dîmokratîk li Şingalê hatî danîn, pedekê bi xeta xwe ya îxanetê dijayetiya vê rêveberiyê kir û yenî ku temsîla civaka êzîdî dike. Ew xeta îxanetê heta roja îro jî berdewam e. Yenî çawa li 2017 pêşmergeyên xwe yê bi navê pêşmergeyên roj ku ji çeteyan pêk dihatin şandine ser Xanesorê, ev xeta îxanetê hîn zelaltir bû. Piştî wê jî bi êrişên dewleta Tirk ku yekemîn êriş li meha Nîsanê a 2017 pêk hat, ew xeta îxanetê ji wê derê dest pê kir û hîn berfireh bû. Yenî bi rêya Daşê nikarin civaka êzîdî tune bikin, bi hewldanên xwe nikarin tune bikin. Li vir de pedekê destek da dewleta Tirk û taybetî di aliyê êrişên hewayî de. Ew êrişên hewayî heta roja me ya îro berdewam dikin. Li vir de du hedef hene. Yek ji dewleta Tirk bi rêya pedekê dixwaze ku hî zêdetir karibe li ser Şingalê û giştî em bêjin deşta neynewa desthilatdariya xwe çêbike. Ev jî dewleta Tirk rasterast nikare ku bike van herêma de. Dixwaze pedekê li van dera bicih bike ji ber wekê jî wekû beriya nehê jî rêveberiya Xweser ragihandibû operasyonek hevbeş a mît û pedekê li ser Şingalê heye, li ser vê xetê heye. Ew jî pedekê bi rêya şerê xwe taybet û ew kesên ku nêzîkî wan in yan jî bi rêya istixbaratê xwe her wisa bi mîta Tirk re ew van pêşengên civaka êzîdî ku pêşengtiya şerê li hemberî çeteyên Daşê kirbûn, pêşengtiya avakirina sîstema netewa dîmokratîk dikin, pedekê wan kesa dike hedef. Bi şerê xwe taybet û ku destekê dide van êrişa carna jî li bin navê kesên êzîdî de ên weka Mîrê Êzîdiya wê siyaseta xwe li ser Şingalê didê meşandin û her ku diçe xwe li Şingalê kûrtir dike. Herî dawî Mîrê Êzîdiya ku Hazim Tahsîn Bek ji aliyê pedekê ve hatiye hilbijartin wekû Mîr hatiye diyarkirin. Ji aliyê civaka êzîdî giştî ve jî ev nehatiye qebûlkirin şandine Şingalê. Planê wan yên piş perdê de habûn
لسر هاتنا میره ازیداش بو شنگاله پدک دخوازی لوی دمه دا لبن باسکه میره ازیدیا دا سیاست خوا اکو بسالایا نکاریا لشنگاله پیک بینه دخوازی لبن باسکه میره ازیدیا دا پیک بینه جبرویجی چاوا کو میر در باسی شنگاله بو آدیجی کو دمه حساس دا بو دروژن دسپیک آواکرنا حکومت نو دا بون در باسی شنگاله کرن الفدر ایریشن هوایی زیادتر لسر شنگاله پیک هاتن آرمانج جوان ایریشا چی بو یک ریوبریا خاصه رو پیشنگن ازیدیا و رخصتنا کو لشنگاله ده تیم شاندن هاتونو چونه وانو او رخصتن کرن هنه کی به آستن کرن و پدکی جی قاربه خالشنگاله هنه کی دی برفره بکه الالیا کی چالاکین ریوبریا خاصه کم ببین دوالی دیجی لبرانبری و او دست بر رخصتن کردن آخوا بکه و پلان خوی نو لسر شنگاله بده مشاندن لسر وی اساسی دنوا 10 روزا دا 4 جاره ایریشن هوایی دولت ترکا داگیر کرد لسر شنگاله پیک هاتن یعنی ریوبریا خسرا شنگاله جی کسین برخودر کل شنگاله دنه آماده کاری وان جبو وان ایریشا هر روشه که هاتبونه آکرین کو او ایریش دنه که نهجی لسر شنگاله بردوامن اف ایریش نگشتنه هدف و آرمانج خوا پرانیا ایریش وان والا هاتنه درخستن هری داویجی لشنگاله ایریشی سر خلک مدنی کر کد انجام ده همولاتی کی خلکی گرزرک شهید بو ابجی ود دیار کرن کو دولت ترکیه ببینه جبو گل چاپترسان دی بکه ایریشی ودکه یعنی دما هدف خواگرد و ایریش خوا لسر شنگاله پیک بینه جبر وجی اف اپراسیون تانیکین هل سر شنگاله بردوامه آلیه دی کو دولت ترک نهایریش سر شنگالت که یعنی به حجتا هبونا پکه که یعنی ریوبریا خاصه رو هزین یا بشه اف تنه گوتنه جو خراب کارتینه جبو زمین جوان ایریش آره چه بکن لسر وی اساسی و گوتنه بکارتینن لهمبری شنگالو جواکا ازدی آدی دولت ترکیه کنها ریوبریا خسر لشنگاله ده نبجی هر اوی ایریشن خوی لسر شنگاله بردام بکه او هول بده کو وان ایریش خوا لسر شنگاله پیک بینه یعنی در باسی شنگاله ببه هدف نه کو ریوبریا خسر و نجی امبیجن هزین وین پاراستنی نه هدف اوی مستره هدف اوی دخوازه خوا لوان هریما بجه بکه دناوا وان مهن پیش مدا وی ایریشن خو بردوام بکه تایبت به نزدیک بونا امبیجن پیمانا لوزانه را اف ایریش هی زده تر بونا و هر کو دچا یعنی دیارجی نتنی لسر شنگاله لسر وان هریمن کو دولت ترک وکو سینور خود بینه یعنی اردنگاریا عثمانی دی بینه لسر وان هریما ایریش خواست زیاده تر کرینه آلیه روش آوا بگیره و شنگال باشور کردستان هتنه که نوا سلیمانی و پرانیا آخا باشور کردستان دوان ایریشا پیکتینه اف ایریشن دیروکینه ابراستیجی کج دیروکتین دولت ترکا داگیر کرد به شر الهمبری گریلا دخوازه وان بکه حیجت خوره آخا باشور کردستان داگیر بکه آلیه دن تایبتی افخاتا جشنگال هتانه کی کرکوکو موسله ده هدف آوان دیا لمخابن بگشتیجی یعنی حکومت عراقی و باشور کردستان بیدنگن حکومت باشور کردستان کجالی پدکه و تبره و برین نکوتنه بیدنگا براستیجی دستک دیده وان ایریشا و زمین جوان دولت تر را چید که کو در باسی وان هریما ببین و خوا لوان هریما بجه بکن یعنی دستک دی دوان خیالن دولت ترک کو دخوازن لسر هریم پیک بینن شنگالجی جوان نقطه کو دست پیک دجی اما باسکر وکو ام بخوجی لهریمنا دشوپینن هم شر تایبت لناف گل دا پیش خستیا و هم جی دستک دی دوان ایریشن هوایی کو لسر شنگال پیکتین و آدی جی براستی جی مروف که بپرسه
دما کو گل دخوازه وگره شنگاله ام بیژن پنگاوین وگره جبو شنگاله دست بکرین جواکا ازدی کو 8 ساله لکوجبریه بری خدا سر آخا خوا اف ایریش دوی دمیدا هینزی دتر دبن یعنی کو گل ونه گرجی اف ایریش و بردوام بن لدما گل ود گره هنکی آستنگی جوان را چید بن یعنی هکا ازدی لشنگاله دبن جواکا ازدی همو لشنگاله دبا و خرخستن کربانه اف ایریش و نگشت بانه آرمانجا خوا و نکاریبان باندوره که زیده لسر شنگاله جواکه بکن جبر ویجی هتاش دست وانته و ری ندن ازدی وگرنا سر آخا خوا و ری ندن ازدی رخستنا خوا چه بکن لهمبری ویجی جواکا ازدی لازمه لاخا خوا وگره و هین زیده تر رخستنا خوا خورد بکه تبلی هزین خوین پاراستنی ببین جبر براستی جی ازدین هبر یعنی پلان تنکرنا ازدیا بلکه کددما سی تباخا 2014 دالی لشکری دا دبناوی چتان دا خواستن جواکا ازدی تنه بکن لپیگ نهات اینی او پلان لب آوای که دی نکو ام بیژن بشر سینگانه یعنی بشر چکه به فرمان اسپید خوازن ازدیا تنه بکن جبروجی ازدیا حول دنج شنگاله درخن بریان بدنا کوچبریه لهمبری و که جواکا ازدی لازمه هشیار به و لبرانبری وان پلانا سری نتوینن و چاوا لهمبری پیمان نه جدمه لبر خودان نهجی پیوست جواکا ازدی وسا چاوا پیمان نه جدمه والا درخستن اف پلانا نو وکو کو رهبری خاصه شنگاله جی بناف کری اپراسیونا هفبش امیت و پدک لسر شنگالیا کوج بود داگیر کردن هرمیا جواکا ازدی به تکوشین و برخودان خوا و پلانجی والا درینن